katika watu walikuwa na dhambi, alafu ni wasumbufu kwa Yesu, mimi nilikuwa msumbufu. Imagine unaokoka alafu unarudi duniani. Yaani wewe unakuwa unatenda dhambi kuliko hata wale wazoefu wenyewe. Lakini Yesu ni mwaminifu, aliendelea kunitafuta. Kwenye kufinywa nilifinywa, kwenye kuchapwa nilichapwa. Nikaona sasa hivi itabidi nirudi tu kwenye kusudi. Hakuna namna. Na nilikuwa namuomba Mungu, namwambia Mungu nisaidie, nitoe katika utumwa wa dhambi, nitoe kwenye haya mateso. Yaani kuna maisha fulani unaishi, hata ukinywa pombe hazisaidii kukutoa stresi. Nikamuomba Mungu, naomba nisaidie. Roho Mtakatifu akaniambia kitu cha ajabu sana. Ili niweze kutoka kwenye yale yanayonitesa, inabidi nikubali kumtumikia Mungu. Nikasema kuliko niendelee kuteswa na shetani, bora niseme tu, Baba, mimi nimekubali unitumie, niko tayari kukutumikia wewe, sema nifanye nini, mimi nitafanya hivyo. Na Roho Mtakatifu akaniambia, bidii ile ulioitumia kufanya dhambi ilete huku sasa, mtumikie Mungu kwa bidii ile mara 2 zaidi, mara 3 zaidi, mara dufu kumtumikia Mungu. Ndio maana unaona nina bidii sana za kuposti mafundisho. Mimi ninavyoendelea kumtumikia Mungu na Mungu ananisaidia, ya kwangu yaliyokuwa yananitesa yananiachilia. Shida nyingine haziwezi kukuachilia mpaka umekubali na kuamua kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Na hapo ndipo utaanza kuona furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana ndiyo nguvu yangu.